tulnud siis Spikerdiki ringrajale täna ja kõik sujub, kõik on väga äge, rahvast on palju, tehnika toimib ja alustame koheselt kvalifikatsioonidega, siis määrame endale saadud punktid ja siis läheme edasi tandemitega. For the analyst, girl, I can buy your Westie world with my face stuff. Ooh, that pussy good, once you sit it on my taste buds. I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest phone. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. Hold up. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down, be humble, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on me, man? Get the fuck off my stage, I'm the same man. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still I'll take you down right on your mama couch and be home. All up, bitches. All up, bitches. All up. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Väga kripeldama jääb see, mis praegu juhtus, oli siis ühesõnaga top 8 sõit Ingus Jekabsoni vastu Balti sarja 2017 aasta meistri vastu ja ise käkkisin ära, kõik oli sujus ja enne finišit tabasin refi torni, mis lükkas auto spinnile. Siiamaani kummitab, aga kvalifikatsiooni võitsime. Kvalifikatsioonis saavutasime 89 punkti, esikoht ja kõik tänu sponsoritele, toetajatele, kes mind aitavad, minu sõbrad, fännid, minu kogu tiim. Aitäh teile, kohtume juba järgmisel nädalavahetusel Laitse rallipargis.